ćemo danas akcenat staviti na pružanje usluga, ustanova, organizacija i udruženja koji brinu o starima. Gerontološki centar ima korisnike koji su na domskom smeštaju, imamo jako veliki broj penzionera koji svoje aktivnosti provode u našim klubovima, gde oni učestvuju u raznim dešavanjima i što njihov život čini kvalitetnijim. Ono što je svakako jedan od prioritetnih zadataka grada Subotice i lokalne samouprave da vodi odgovornu socijalnu politiku, to je podizanje zdravstvene i socijalne zaštite svih sugrađana sa posebnim akcentom na osobe starije životne dobi i podizanje nivoa svesti svih nas o ulozi starijih osoba u društvu, o prepoznavanju njihovih potreba i zadovoljenju njihovih potreba.